Hello everyone, apne sab ke bhi good evening. Our Samnaga News Day welcome Korea se. Aji Samnaga First News Day nika se Nagaland State Disaster Management Authority NSDMA Canberra. Idu Nagaland State laka sub district kande idu moina March 25 tak parish kuri pole. Nailepi tin pia hopole thakado inform korishe. Aro NSDMA Canberra public kange idu parish kira samaide hoshar kuri pole urge korishe. Aridu sub district laga disaster management authorities kange aro alag line department kange idu parish kira laga season de alert thaki pole request korishe. Aro next day ase US laga President Donald Trump ra kusheki taikan idu Ukraine kan laga mineral deal nailebi agreement gundu taikan chua moina February last week de sign kori pole fail huishe. Idu laga mineral agreement du hile taikan jildi lo korigina sign kori pole thakado janai dishe. Aro next day ase Russia Canberra Ukraine kan laga against the war kori pole nimide Russia kan ge additional troops kan do pathai gina support kori thaka idu North Korea laga leader Kim Jong ge lo kori pole nimide aji idu Russia laga top security officials kan do hile North Korea de jaishe koi ase aro tai kan ki nimide discuss kori pole ase idu kan oporde eku information do dia nai aro next day ase report palaka hisab de 4 July date 17 de Gundu Indonesia laga National Narcotic Agency Canberra Tinjon Indian manu ke duile idu Singapore debra Indonesia de 106 kg nishna drugs smuggle kora nailepi business kora nimide idu Tinjon manu ke arrest korigina rakhiche idu Tinjon manu laga oporde aji court Canberra death penalty do issue kori diche koi ase nailepi taikan ke morai dipole order dishe koi ase aro next day ase Dimapur Municipal Council DMC Canberra Idu street vendors kun kan DMC kan logote bra valid permit nailepi official authorization naloigina idu footpath kande nailepi rasta kande puhigina sobji kan nailepi alag saman kan do pikai ase idu kan sob kebi idu within 7 days nailepi ek hafta bhitor de bra idu DMC kan logote bra valid permit to lopole nailepi authorization lopole taikan ke apply kori pole janai dishe aru kun manu kan bra idu apply kori pole fail hopo idu manu kan oporde DMC Canberra taikan laga vending location kan debra taikan ke hatai dipole thakado janai dishe aro DMC laga chief executive officer CEO parakwa laga hisab de idu Dimapur laga new market aro Hasi Park area laga street vendors kan majode beshi pak tuile idu DMC kan logote bra taikan valid permit to noloigina business korea se kuishe aro next day ase Gundu recently Lok Sabha laga opposition leader Rahul Gandhi bra Gundu tai idu party laga nutun headquarter inaugurate kora samaide tai ekta kotha kuishe haridu kotha do ki ase kuile tai kuishe ki Congress kan do hile idu RSS nailepi BJP kan ge against korigina fight kora laga nohoi koi ase halepi Congress kan do hile India de thaka states kan laga against de tai kan fight korea se kuishe aro tai nika ko apachode talaga oporde case file kori dishe aro tai ke idu statement laga oporde jawab dipole nailepi clarify kori pole noile do ahamoina April date 4 de court laga ke de khara kori pole sample court Canberra talaga oporde notice to issue kori dishe koi ase aro next day ase Nagaland debra ekta 65 years old male patient ke duile nailepi 65 years old naga manu duile Bengaluru laga Fortis Hospital debra talaga gallbladder duile robotic surgery dwara successfully pick up pole parishe koi ase Aridu doctors Canberra ko alaka hisab de idu surgery laga recovery nailepi risk time pikha idu kan sob jaka debi taikan compare korigina saishe koile tradition surgery mane manu laga hat cholai gina kora bra duhile idu robotic surgery mane surgeons Canberra robotic laga system kan do cholai gina surgery kora idu khani pishola easy ase advance bi ase aro risk bi nai koi ase aji sam laga news te mantaki ase aro last ta khuni dia bra pishe thanks janai dia ase